I've been on a long road with the devil right beside me, rising with the morning sun. It's a hunger that drives me. Oh Lord, save my soul, take my pain and turn it into gold. 'Cause all I know is champion. I can take a beating now, rise again, running through the jungle until the end. I can live forever, I'll rise again, keep rising up above. Champion, I can take a beating now, rise again, running through the jungle until the end. I can live forever, I'll rise again, keep rising up above. Every time I knock down, it's the struggle that reminds me. le zone clear tu te is a vain chi bai kan buk le cheu hei tun tuma hian tun ma a kan lo ti thin angin British Army mizo langwal kan ron kom do na heng hi kan thang thar zirlai te ta na trangkai tur ani ti te hi kan ngai tu na alian em renga chu wang chuan tun tuma po hian Isaac van Rosanga kan kom do na ani hi pupi silan nun moya mi ba boxing association suai tu reng thin tu nai loka chatun ram panta khami fapa kha ni a mi tam takin kan lo hriat theiatan apa ra boxing lama kan suai tu poimo tak thin ni a chung te chu kan han soi ma sa ni ti chuan tun tuma hian kan kom dan tu ra hi ama mi mal chan chin ngor hi kan kom don chi alawa hei nung lama kan tara langang hian Mizoram Youth Commission ina ngai tuana an sen le heng thil hi mizo thala te ta na poimo don ti an ria da wangin an ni malak na te ni pa formin kan han kom do na ti chuan British Army mizo kan han ti la ya kha mizo thalai rual somni le pathum hi tuna hian British Army ya hian an om to a ti chuan chung mi te chuan engamoni soidu hi an nei bokani thil poimo tak puan du te po an nei a chung te po chu kan komna chan tur te po anianga tin ama mi mal chan chin te engtin nge lu chawania an tho dan sang le khating thil te kha kan han soi tur le kan han komna chan tur ania chung te chu mi puiten min lo hrian ma sak turin kan han ngen ma sa chewani le ti chuan kha ajak chi bai le chi bai kha tu na kan soyang khan hei in chan chin hi kan rala tangten kan lo hrep ve thin ta a ti chuan tu na hian Princess of Wales Royal Regiment corporal section commander ni ti te kan lo hria ta chuan engtin nge lu chho ani ti lai kan soima in chung thil te po chu ini na le helaya in zutran na muna in omdan lai hi tlang pu hi min hrin ma sa ta la ti chuan engtin ngen lu chho ti tangin kan lu chho lenga ti khan kan kom chun jom don ne ole ama sain emi in kom na hun te nei thea min siam saka wangin in zawai na lom thu ka sai do a keima hi anchina an soi tong khan Isaac van Rosanga kan dia British Army a hian kumkwa le tlem tuna hian ka trangmeka ka serve mek to a the infantry battalion ka serve tuna hian Princess of Wales Royal Regiment anita section commander ka role chu anita corporal kanita ka rank chu kan regiment shimshima hi Princess of Wales Royal Regiment hi ma an lai tanga British in Indian apply tanga kan regiment hi India rama tanga India rama kum zan hi chuang lo om to an ni wang hian history po atam hle India ram nen hian chuan section commander kan ni na hi chu promotion sang te kan kal chho nuwa khatinga rank chho ha kan rank chho thei kha kan ni ta section commander kan ni na chu ani do bershi mai tu na chu ti chuan ani le in noya khan mi ang za tenge oma han lai bor vel te kham zo te nom ve nge om lo nge ti lai vel kan min thil za ma sa infantry a big chuan ke mani shimshimi combatant kan ta fighting force
in do tu rang chi ngor kan ni ta chuan platoon khata hian section pathum kan om thin ta chuan section bakhat thau hi keima ni hian corporal hian kan enkol ta kan noya chuan mi pariat an om ta chuan second in command chu IC kan nei le ta chuan chu mi chu keima ni kha section khat kan ni ta keima khan ke enkol bera a section a kha chuan tactic song le engkim kha keima ruam han na le keima ti na vek ang khan ka section te khan kalta song chuan ka omna ta ka hi chuan mizo minom pui lawa ma se e kan hui a hi chuan sap vek an ni ta tuna hi chuan Nepali pakhat nen ta chu ani hri phot tu chuan ani chu ani le tu nei om na tak nge tuna tak hian amuna moi te tuna tak hian Cyprus a posting in ko meka kum ni chung posting tur ne kum khat ka om tling che tuna khan ani chu ngai nom dong khop maya kha khata tang ringot po khan in zobel tur kha tam dona ti chuan ni chen kan soyang khan zir lai ten an lo hriat tur tan le mi zo thalai te hriat ta na ti lai kha ani ta eng tin nge British Army chuan in luwa zirna chung changa eng thlen nge eng chin nge ngai tin kum eng zat nge ting chi te po khan enga thalai tam takin lo en ta sela khalai kha bultran chaunan mang tai la ama sain tuna kan interview po hi British Army mizo hawin ke mani ai awa thil ron soifia nan le kamiron ron bidang ten thilan thil do te ron soifia nan hun man nan kan tia ke mani mizo shim hi Indian shim hi British Army kan tran theina chan chu Commonwealth kan ni wang ani ta Commonwealth chu in setho in karinga British Empire in a colony anei thin zong te hi Commonwealth anita chuan tun thleng hian man lai atang to in Commonwealth atang hian ala recruit char ani chu ti zong chuan ke ni te po Commonwealth kan din angin kan jung join thei ta chu ti zong chuan a join thei dan chu anita azir na lama chuan I atlang puin tuna tang ho hi chu kan ni vek chung lo na nga UK lama juk chuka lekha juk zir zo alo pon zir laya tangte kan diklang puya ani le tikhan Commonwealth ram khalai bor in soya khan eng tikhuna nge eng tiklai po hian na deal thei nge deal hun bian ron siam nge India ram bi ka tan mo khalai kha minan thil zal the ni Commonwealth a hian ama saina bikin Fiji ram te khu kan shenga Fiji ram atang te khon mi an lan na sata chuan Caribbean ram atang ten African ram sang atang te khon an la bokta Commonwealth hi entik lai pon an hong lo ta khutlama UK recruitment khoi tu te khon quota an set ta target an nei ta kha target kha an han nge tiang an target kha an han clean to si chuan Commonwealth kha chu an khar ve le thin ta an hong reng lo ta ma sen khar reng chong lo ta an ma mo hun an hong le thin ta chu ti zong chuan an mani thu ani khulama tangin mo kum khata chu ti za tiang chi khan ni lem lo ti na ni mo ni chuang lawa an ma mo zat azir khan an hong thin ta khulama an ram mi te UK ram mi te tang du an mu tok lo te hi an hong ve le thin bok ta tang du hi an mu reng lo ve bok ta ni po khon mo ani chu ti chuan ani le kha pol som pani thleng zir chu ngai thrim phot ta a mizo tan lai bor kha han soi mizo tan chuan katia an educational system in ang lo ta UK le India UK tan chuan class 10 ang bel ni ta ma se ke chuan po so pani tal angai katia chan chu kan educational system le kan kalmang in an lo ema wang hian po so pani kan zir tlin chuan engkim hi a basic chu kan sheve theivek anga English maths literature zong chu wang chuan po so pani hi chu angai nge in ka sia ti chuan kum lam chu kum hi tlemin aboi ti lema tlemin kum som paruka tanga kum som pariat hi junior entry na lu thei ta ma se Commonwealth tan chun kha aboi thlak le ta nu le pa te phal na la ka nu le pa ten anon shuaya khut chu tenga ti chu angai awangin kum som pariat lin lo atangin atha Commonwealth tan chuan ma ni puitling ni to na nu le pa te consent la ngai loin chuan
chu minimum ani ta maximum hi kum som thum panga ani to na hian lu turin mo turin a ani le tuang chu chun tam vem som thum panga china lut ve kha ke po ka trading lai khan ka trading pui te kha pathum vel kha chu kum som thum pani kum som thum pathum ti vel anom an mani kha chu an upafal khop mai midang tang thar ho laka kha chuan mo ani le ti chuan kha kumza te zirna kong te khalai kha in soita engtin ge kan di lang ti lai kha ni ta ni online akal pui dan bor lai kha zau hek hokin min han tril fi ta ole ama saberin British Army trang tur hian application submit application vel juk thon shim tur hian poisa choi tur ani lawa a free vek ani a free lo na chin chu na kina kan soi kaya nga ama sa in poisa choi ange agency ti te hi a thei lo ta phal ani lo bok ta chu ka soi cheng du phot ta engkim hi tun lai khowela chon online application through ti ani to ta online in an website a engkim om ta mizo Commonwealth an hon le hon lo hi poimo ber bok ta an hon chuan online atangin application in thonanga chuan online application in thon kha an on accept nuwa an ma anin online medical questionnaire an on thon le chawnga khata khan ang manin Mizoram a chuan medical history vel kan chin che lo wangin doctor wa mu loka doctor atanga medical history angte lak te te poimo ta mo tenga chuan chu teng an zo nu chuan an manin appointment an on bookanga an on call chawnga engkim chu teng chu check ne wa oma an check zo vek nuwa chuan assessment letter te an on pe thei ta chewa assessment letter nen chuan visa te adil theya visa dila po chuan mu lo thei te alani vek ta engma 100% quarantine amlawa quarantine amlawa wangin chuan you can on chuklak nuwa assessment akhan physical assessment medical assessment le written assessment omle ta chu tenga te po chuan tlak thei te alani ve le reng ta I tling te po anon oma tla te po anon la om ani chu mi zo jinga te po te ti chuan khalai po kan in zot zawanga ani le ti khan deal du te tan khan eng tik hun nge lo en ang ti lai kha sia thiam kha har ta deu hlek ani common wel tan hon hun lai kha tin nge deal du te khan an lo riat thiang ti lai kha eng ti han check chi nge an hemi check shim hi chu an mani website atang hena check thaya ma se chu ti ni lo chuan tlema website vel han ena han se thiam lo do te inom chuan ke mani British Army mizo hian Facebook page te kan siama midang hateng mizo tam tak lo pui turin an zo te lo chan sak turin chu tenga te chuan kan thian pa hi abikin nakina ming pawan la soinga e recruitment officer athok meka engkim akhria engkim a process thaya ama atang hian kan information chu kan hmunem ber boka ama pon an hon le vela Facebook a hian karon posang atita chu ti chuan chu tenga tang chuan Facebook page a khan British Army mizo ti a khan a hmu thei vekang engkim ani chu ti chuan nangma bi ga chu khalai kha chu chiang angai tai la nangma bi ga kha kum kwa I service ta engtin ge ilu thak don khan tuna mi nen po inzom na deu chu nei ta engtin ge ilu thak don khan ni tia nangma khalai jinkong hanti tai la lai kha zawe khokin men han thil te school hi Mizoram kal a chuan Delhi te pohan ka kal thau ta chuan post company Mizoram ka pasa post company ka pas nu khan UK lama le khazir hi ka chak ve awang khan ka chung te khan ok zir don ne min ti kha ka juk chuk khata ni kha le khazir turin kan chuk thla phot ta khata khan London School of Business BBA Bachelor's in Business Administration ka juk zira chuan khateng kan zir lai khan student life chu kan hravek anga engrama po a hau takina har sa thina abikin London a phei chuan rent te transport te hateng hi a hau tak ema kan struggle ve na sa ke mani po chuta chuan kan thian te pani hi lo tang to anoma chami a tran thei ti po kan hrengai lawa teng kun lai chuan Commonwealth te po kan la thathiam lo ta tenga chuan an lo tang to kan theda wangin kan zot kan han chik ve an mani te kha kan an zot cheng ve a ta tang chuan 2009 a ka chuklata UK khamo 2011 a khan recruitment officer kawakal ve topani chu kan thian pa dang kan thian pa pakhat nen hian easy zo main ka zir zo mai ni chu kum khat kala nei ka degree a khan khami kha kan du te chuan an phal lawa
zir zo tur pon min tina sa a ma se ema chuan kan ngai to chuan education chu a thalat tuka zir zo ngei po kala tuma nakina chuan a hun lai khan engkim kha ahar sa kan struggle ve na ema wang khan khami kha keima tan khan be sham bin join kha a thaberin ka sheda wang khan kan du te po hatlama uk lama kan pu te kan pa te hawin non convince thai ram wang khan du te po kha phal ve ta ni chu te jang chu nu le paril ru tang chuan le khazir tu ra chuk na na chu easy ru zo kha chu an du ngai nge tu ra ngai ne ang poni sela ti chuan chu na danga kha in han thok ta ania kan thria chak tak chu khami in dot zela khan iluta ti mai eng ang takin nge hei sipai reng reng chu eng kim a ta vek ringot maya chumi tur chuan eng ang taka be hau tak le tor chelongai tenge ni ti lamakha kan threcha ka kalai khamin rin ni e abikin no panlai tanga military shim join tum mi hian omta join tum mi lo mi kan ombok ta kai po ka tum ngai mi lo ta kanan lu tir kha chuan culture shock khana sa em ani anasa shim lu tum reng tan pon military life shim civilian life atanga military life hanin thak lok he culture shock anasa em ta chu a har sat na ber pakhat ani ka hria keimani atang ho jong tan pon mizo kher lo sa pho te thlengin min treat dan min biak dan in phadawa in biak takha omve to lo ta in hauwa in awak wak in discipline thil ti thlap thu oi thlap na te kha a har sat na lai ber chu ania tira chuan khamin shock na sa em a physically pon a har sa a mentally pon a har sa ma se ka soi ve ji chin chu a poimo bera chuan ke ni christian tan chuan pathian kan rin tlat na hian min fuin engkima min eng har sat na po tokila kan chuak khami har sat na kan chua san thei ngei tlang pui ni ke mani ho chuan mo kan training infantry training hi abikin kan soi fe lok nga mizo po ni khelo hian military mi lo shim hian army join shim hian indau mi vek turanga ina te hi om ta infantry vek turanga ina te om ta ani lo ta army a hian tichina akina po kan lo soinga kan thian te logistic lama thok te driver te chuan clerk lampanga thok te cook te engineer te anom ta tinga na sang om ta infantry hi abikin kan na kan role shima indau tu kan ni wangin keimani po kan training po ataf wangai ta physically and mentally in training i arei bok ta tharuk chung kan training ta mun khata chu tiang te chu anita ahar sat po atira chuan ma se ti thailo om lo emani tan chuan kati ti thailo om lo zamma tul be ko om lo ani chu ani le how tak la ya kha ka ngai pui moi me nang ma po ani nga I thian te po ni nga enge mo han be don rum khopa hi chu ti chang te kha in nei veng nei te reng mai chu mi kan ti trum chuan han tiang chi ka soi tu rom kan training lai an soila arei do to nanga kala ka thei ngai lo nga kan training lai hian keima hi bikin ka ti thina changin pathian hian ka chapo ru tuk te hi aphal lo training ka sia kan training kan tran tirin week 1 to week 5 ka ti tha ta top student turangin min da char ta khami kha keima hian tlemin ka chapo pui dawin ka sia kha khami a second phase kan lu training khan ka in hliam tran ta keima hi chu te po chu ka in hliam awang khan training team kan training team hian kan tlang thailo chuan a team hnung lama min back squat le thin ta khami dang va join le turin kha tiang te kha ti thei tur khop khan kan how to te khan kan back squat me don chemi te min ti man ta kha tiang te kha ril na thlak me ma te hun lai chuan kan training kan tran pui te kha training zo pui nge kan du ve thin sia tenga te po khan physical fitness test kan nei te pon kg somni panga akin mel ria te kan kalta khata ka ni chuwa kalte ngai ta tlan kal ani ta hatenga te khan ka ke hi voi khat chu aron cramp ari mayang chu ka kal hlei thei to lo ni mel thum vela lo om ti khan hatenga te po chuan ka tong try na thatu pa kai ma he an chu
khami ka pass lo chuan ka fail don sia khami ka pass lo chuan min back squat don sia kha tenga te khan Christian kan iti an threveka ka thian te pon hi kan thian pa pakhat kan thian pa pon ni lawang kan tan pui pa pakhat phei chuan Christian ni sia kho ngai pathian hi om ani ron pui lo che te min ti hi ani real ru chu na du la tuk tenga khan ma se anua pathian he min non pui le nge nge ya ke ma po khau na min pe a ki ma hian har sat na kan to lo chuan ki ma ni kan khau thei lo ka ti thina har sat na tok ngai lo chu har sat na to huna khami har sat na ta ka chua da ni an thelo thin chu wang chuan har sat na kan to te van doi na kan to te hian ke mishing hi min ti chakani ti kha sai du bok ani khai varo pui ve o ti chuan chumi ni lo chu an ti le tai la a in liam te poi nei thin ta atuna po kilometer riat in ke ai kal le khatiang chi khom ta khala in training na in ti dan ming lai kha tu nei so yang chi deu kha thil dang hau tak zual han soi fitness shim chu amishing hi in build chau thei ta atira push up ti thei mi lo te po an tian ti chu an ti zel thenga tiang zel khani ta army ate po atira har sat kan ti em nga chu ke mani kan practice a ke mani kan in von kha chuan kan ti chho ve zel thei ta ma selap ke ma promotional course ka kal hian infantry a chuan promotional course kal hi TV ate point no mu thina nga shem na sat je le alin ti na sat je te hi a har sa thin em mani ke ma po mi malin har sa na tam tak ka tok thina u tenga te po chuan fitness test sang hi om ta kg som ni panga akhian melit kal he chu ti nge tu ni ta eng fitness test a po tu nai chuan an thlak le to ta ting chu chuan kg som panga akle helmet le rifle le tuinen ke mel ni tlan ngai te om ta time om ta mel ni kha mi som pare chungin chumi weight ak chuan tlanga chuk chawa tlana ngai thin bok ta chu tiang te mel thum te mel nga te khan om chho ta sang kha om chho ta engang pon lo in fitila in hliam na te van doina te hi chu a in alo in prepare lok thei lo thina wang hian amuna hian mani hian kan deal chop le thin ni chumo har sa thin har sa khop mai har sa chumo ase min ti chak tu ani zel ani ani le ti khan in training lai training pui jing a khan chu tianga van doi palte motin mishing tumru na le taimang na hrim atanga te a lo tling zo ta lo emo khatiang kha soi tu ranom ve anom trau mai zok ina mo kan training kan tana akar ni na bang te akar thum na akar khat na ba ani khat na bang te anom khami a shock ti thailo antinan mishing chu kan chenga civilian shida chuan kan in la thua min chu ti su ti velte ngai thailo na te om ta kami army kan an lu che kha min train tu ten chu ti su ti thap thabi tu ni ti te kha khati ngai thailo te anom ta an bang phok mai ni ten an tlang phok mai ni number kha tlem tel kan training lai chon mo chu ba ka min train tu te khan an du tak lo te kha chu train chho te an du big lo ta tinga te pho khan attitude apoi mo a tumru na apoi mo ta mani mi singa tumru na kan tum ve da hleka kan thil kan ti chon kan lot ling lawang pato pa ti a tum thei pato pa juk tuma du tak chuan ema min dang thei lo ka ti ani le lung len som deu kha harsat ram hlalu to ka injuk tita training se om lu to ka han in hliam mo te mani in khongai na khatiang chi nu le pa te ngai na khalai borvel kha nge ni harsa nei to live vel khan alo thleng ve thinam atira chon thleng te reng mai mani in khongai na hi ne khuta sa phopon an soi thina mani in khongai hi apoi kati mani in khongai hi alo ol em ta thil kan han ti suala mo kan han midang level kan han phak ve lo te hian mani ka te kan lo in khongai thin ta mi te po ati depressed lek thei ta tinga te po hian chuba ka kan ram lo ni boxi lawa ngatinge ten ha dawa shom dawa ka om nom sadawin mizoram ka om thai om sia ti na ril ru te po kai mani ril ru alo in swal ve char thin ta tinga te po chuan ani chu ngai dom le me khang kha mi hring dun in angani in let kual vel le kan tumru na le kan be na in kara lotling na chang tur kan be na lai hi
British Army han ti kha chuan heti ngai tu mai chuan mi tam tak pan an ngai sang chawanga mi lo en tu te zinga po amaro chu ram thleng tur chuan in thorim da kha soi chuak la ka do wang ne ke ma kan lu chil thuk do chana ti chuan ani le kum ko I tang to ta kum ko I tran chung hian in hun man dan te tin ram sang sanga training te nei pui thin ti te kan lo ria khalai vela khamin thil zau ta la ole tu te ram nge in kala in tin nge mi ram mi zia te nge mo khalai bo ra kha ka kum ko service chung hian ama sa in British Army shim hi khovel muna hian an la in an la dar zau na sa mun camp base shim mi khovel mun sang sang an la nei ta chu ka chung te pon an thiam lo thin ta nga tinge UK om lo te ke mai ka training zo tang in UK in la base ngai lo ta UK training zo vela Germany ka pan ngal ta Germany a hon World War II atang khan UK le US military hian base an la nei reng ta chu ka om char ta ne jo Germany a chon kum riat ka om ta chuan nikum samara khan Cyprus a chuan china kang soita kang khan ka in sonakum ni turin ti chuan ka om na chin chu ani hre ta keima min base na mo chu tinga te chuan rampon om kha anum ka te UK lawa om te kha anum ka te khei chuan mo ka than poni pokta kha te azin hi chu kan jin na sa khop ta chan chu kan shenga TV te po British Army le American Army phei chu khovela anin rol na sata thil eng kima kalin rol na sata training te hi kan nei reng ta NATO training te ani mo Middle East lampanga te training te kan juk nei ta khati khan hun sang sanga te kan kal na sata military ang zo army ang chuan Canada hen kan kalmun ta makin ti mai the Canada khuan Canada khu ram khu zau ta khuta khuan British Army hian training center lian lituk mai kan nei ta chuta chuan kan juk kal thin ta an training mun to tank velte armored vehicle shim ho tank ti te warrior ti velte ho an kal khom thin ta mo mun zaw dawa khan Canada khuan voinga training in ka kal to ta chuan Kenya ate khuan kan kal thin ta Kenya khu chuan infantry ho big light role training na mun kan nei ta zaw do mai ni ta tenga tha chuan kan kal ta middle East European ate point kan kal mun ta ka soivek seng lo mai thaya abikin Hungary ate NATO training te kan ne Latvia ti ate kan training ta training hun sang ram sang nan hen kan training ho reng ani chu ate chuan mo chuan ram dang si pei train chung chang vela kha chuan in sheveng British Army hi chuan mun sang hen tuna hen war fighting om shri lo wang hen mun sang khami an national interest juk preserve tur khan ram dang kan juk train thin ta abikin an hnai dawa chuan Morocco a nikuma khan ka juk kala chuan tungkum January a khan le February a khan Kuwait Army ho kan juk train vele thung bok ani chu ani chu ti chuan chu midang in ju train khan ram dang in ju train enge tu te ram ge han chadeu tin thuoi kan ti dong ge tin taf kan onenga thil chi sang a thlir khan ni ram hi chu tle min sipai din huna hian an nep dewa helai chu an kol sen dewa an huai sen dewa han tiang chi kha angai no min kar min ru za ama sain imani in fact na ni lo se British Army hi al professional mani khovela chon professional ber ti thei tur om ani ta man lai an lo ro puina to te army sang in an mani tangten an zirna san in base as the book ta mun midang kan train hian he mani tluk pui tur omang he aman ro chon an tam mai ma se mani minimal skills a hi chon kan mulo thina ni abikin East European vel te ho hi an chave thawa an mani po experience po an naya ma se achang chuan kan level hin tluk lo thin ta American ho chu an tam shima chuan man ro le bung ro po an nei thata ani chu thuting zonga chuan kan tluk lawa ami malanga chuan kanin ang tok velang katita chuan nikuma te po khan kan thian te nge hi India anong kalta Indian Army ho nen training ho in zirtina te an nei ta an report atang chuan Indian Army chu than ti khop mai professional ti khop mai mani pon thopui no man tia Middle East lampang vel ho hi le Afghanistan ti te po an police le an army te po hi train an ha thlak chan chu an mani an namangin an discipline lo
an professional lo ka ti mai an ti ve mai an na he chang chuan a tlem te chu lo phur deuh ta chuan omanga a hu ho anga lakin ma ni na motivate chopa zukti chopan ngai na sala tu ka mon mani kan juk train te hian sai an fel an mi hring chuan mo an fela an hospitality te po thata min lo welcome ta ma asi pai ang zonga ngai to chuan e ke mali a hat thak thin train zirtir tu in student zir thapai lo do azir tirang do hlek te ani ve thina chang chuan mo kan threi pia thim dan ber chu ani che ti khan tu nai soi te pokha ani ta vekanga India ram bi kha soi tai la India le United Kingdom lai in po na an relation lai kha kan hre chak ta sipai chung changa khan thui tak soi torin nein kareng ka lai ka min han thil zau te ye ama sa in ke mani mizo kan ne Indian kan ne ta kan thuk thak pon soine no te polom thin ta nga tinge British Army izom Indian Army zom lovin tite ai lo soi sel pol te ka ti meng chu ten te point lo om thin ta kan rilu te pon na ve the ne ke mani pomo mizo kan ni nang in Indian Army hi chu kan musit lo sim ke ni chuan kan ngai sang to ke mani thian te nge kan unau te nge po join an om chau tenga te chuan ma saing ka soi do ta Indian Army le British Army hi relationship man lai atang an din ter atang nei to ta an thok ho rang an tik lai pon British in Indian of line Indian Army hi an lo din to ta an chua san nu khan Indian Army kha mai na kal sang khan ni ta tenga te po chuan abikin keima regiment hi china ka soi to ang khan ka regiment Princess of Wales Royal Regiment te hi Indian of line India ma khan kum jan hi chuang an lo oma keima ni kan ma ni kan regimental emblem ka ti don me kan regimental sign te po hi Bengal tiger ni ta ten Bengal tiger kan belta chu Indian man om chin chen na ni ta ti khop ton relationship kan nei thata Indian Army sim hi UK a hian kumtin anon kal training ho turin anon kal zia regiment sang anon kal zia chuan an officer te po hi ke mani British officer training standards a khuan khovela a thabera ni ta ram sang anon ti thin ta officer train turin Middle East atang ten India hinon tam khop thina an Indian officer on train tur ten chuan Middle East atang ten Africa atang ten anon kala ti khan training te an ya an thok ho na sa ni chu abikin UN a India hin troops athon hem bering ka hria khovela UN troops angin mo ta te po chon UN a ten kan thok ho reng ta relationship a thalatuk India le British Army hi abikin kan thok ho reng ani chu nikuma chun sinaka soyang khan kan thian te pon rong kala keima po khamin offer ma se Mizoram ho ha ka dira wang khan minu khan phalo wang khan an kal le du ta lo ta ta te po chuan an ron training hawa an mani khan an culture ten lo mu an no man te khop mai an mani mo tho pui no man te khop mai ani chu ti chon India si pai bi ten ne da khati han om ho chang te point nei khati nga khan enge mo British Army in han ni ta ka khan India ram mi ni si British Army in han ni ta ka khan eng tin mo an ni khan nga idan le enge mo de khati soi nga yang chi real ru ane ni lapeng theyang chi enge mo tia han ti cheu te khan nei te om ve nei lo ka mungun to mo Indian Army hi abikin break na khon kumtin hian inti sikna om thin ta Cambian patrol an ti ta Indian Army tang te chon hramei thai ta Cambian patrol team anon thon zia thin ta India hian gold anon la zia bok ta tinga te po chon kanin mo ka lowing kom ve zia thin ta mizo takhi kala mulo ta rongkal Nepali te ka munwal to ta chon Manipuri te ning ka hria ma ne ka mana ka pu khamo chu tiangin omlo chu tianga in hon na omlo Indian Army join a banga British Army ron join to te po anom chu tiang te chu ni chu tiang te po chon omo chu tianga entin ma in muna omlo ni chu kan relationship hi chu club ang da kan ta Army sim chu engram po Army sim chu entinan doctor chu khoirama polo ni se anin kom ngai nga langa anin anthil soitur po anin man nga langa tiang do le khan Army sim chu anin kom ngai nga lek ram sang eng tong inang lo po ni mai la kanin kom ngai nga lek Army chumo brotherhood do laki om beta ani chu ti khan kha thil ngai nom tak le bengwar thak tak kan ngai thata riat chan chak ta chu trong chung chang ani ta ni tuna hian in han lu thlam don po khan
จงข้าเองตะกะเทียมง่ายไงตินมุนช่างอ่ะเฮ้ยทิลลำดานพุ่งเลยอีเวลฮีตินข้างอ่ะแต่ข้านินบวยเวทรีเนมหันตีเตตินอาจุลุทตูร์ตันปะสับจงเทียมเวลง่ายโลกวิวตัวรังไงแต่อันนี้ตาติงอ่ะแต่ข้าขลายบอร์จงจุงช่างอ่ะค่ะโอ้นี่ตูร์เตตันข้ามอโอ้นี่ตรงที่ป่วยบ่writing ไม่นี่เราอินอัตลังปุ่นมิจฉาจน writing อีจูกันเทียมเวียวินก็เสียกันโนปันไลจังเจอร์เช้ากันนี่ลังปุ่ยฟังเห็น listening และ speaking ฮิตเลมินกันหาสัตว์นั่นดาวที่นั่นก็เสียมิตลังปุ่ยตันฉันจูมิจฉามาจน English หันตรงบิ๊กนี่แต่อาจารย์ทักกันติดที่นี่ก็เสียกันเอามือไปดานิน speaking อ่ะเห็นไว้เขาไปกันถูกเราเร่งตาไว้เขาตีเราอินเดียนเขาลังปุ่ยเฮกันถูกเราเร่งตาอันนี้จวน accent นั่นเรามาเสียตรงกันเทียมตาทุ่มมันตัวปอนฉันเห็นตาจูวันจนจงให้จูไปหมดอันนี้อบิกินมิโซตานเห็นมิโซรามาแรงบิกตานเห็นจงอินซิร์แต่ที่อไปหมดครบไหมฉันจูยูเกียกันสุขลาฮัตเตีย BBC เวลากันห่วงเรื่องว่าที่เราเนี่ยเราตา accent สังเราอมตา dialect สังเราอมบอกตาติงอาเตปวดจวนกี่มันนี่ปกฮาร์ซากันตีกันสุขลาเตจวนลอนดอนเวลาอมตาละ South of England จวนอันตรงที่เชียทีมเทเวก all ซ้ำละตุกตาจวนชาวเจลิลามิดเลนส์อะเบอร์มิงแฮมติเต้เลสเตอร์ติเต้ชาวละอันเอ็กเซนดังเลยฮัลเฟกะจวนโนตอะชาวละแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลยอร์กเชียร์ติเวลาจวนดังเลยตอนนี้ตรงคำว่าจังจวนมีเชียงไอเราตอนเพจจวนอังกฤษมังเราหมดที่ไม่ตุดขบังกันตาจวนสกอตติชชาวดังเลยเวลชาวดังเลยไอริชชาวดังเลยบอกตาจะเตียงแต่จวนเนี่ยอิตาลบวยเวทรีนกตัลบวยครบไหมที่มาพวกกเทรนนิ่งติดขันนิวคาสเซิลมีป้าให้จอร์ดีป้าให้จอร์เดียนนี่ตานิวคาสเซิลมีเขาจูจอร์ดีป้าให้กับเซกชันคอมมานเดอร์นี่ตามินเทรนตัวการทุ่มการลีเวกจูอัตรงที่กระเทียมไงเราก็เชียนแต่ตาบอจูนก็เชียนแต่อังกฤษมีไงพวกขันอันเทียมเราฉันจูอันนี้โกงไงเราอันนี้ก็จูเซาท์ลำปังมีนี่ตาโนดลำปังมีกาลโกงไงบิ๊กเราก็เทียมบิ๊กเราตีได้บนน้ำเวทเท่านี้จนนี่ตันพวกขันมัวไอ้นี่ตันเพจจนเทียมไงนะฮะตีละขันอมเราตาเองที่เงี้ยจุดที่ไล่จวนจุดที่งั้นอินทันอมหัวไล่จวนจงเบอร์ฮาร์สัตจวนกระเทียมบางเราอินทันอมเวริงไล่บอร์จวนเองที่เงี้ยที่เอาที่เวทไอ้เจ้าไม่ที่ลิจมัว international language ที่อมเวดว่ากันเดียมีดังแต่ขันยงกันมีดังแต่กันอินโซตอันนี้ปนมินโซตาที่นี่ปนกันโซตาอังกฤษชิมก็เสียเทียมเราตรงเอ็กเซนก็เสียเทียมเราที่จวนอาศัยที่เราตั้งเลยอาทิตย์ติดอันนี้อากุดใจตั้งเวลที่เห็นกี่มาเห็นกับเราริงเวกับเรารินถูแต่กับเราเสียมเวทีนะจูบักอะทูที่จูรอนเสียเทียมเลยเจ้าที่จูอมเท้าตามอที่ละตรงรังเราจวนมันนี่พวกเขาอันนี้เทรนเวชิมตาฉันจูมีสังเทรนตัวนี้วางคันตรงรังเราแต่อันเอ็กเซนทิกเล็ดตุกมันเราเดาเล็กแต่เล่มาที่ป้าไงเดาเล็กแต่เขาอันตุ้มเวนี่จวนมันนี่พวกเขามั้งอันนี้จูหาตักเวลเรื่องที่เขาเรียกตั้งข้างไล่หันเปิดลังตะปกที่จวนจูอีจันชุงจวนรำฟังอีหมู่ตัวไอ้ตัวนำฟังที่เทรนตัวที่จวนจูจงจางเคลื่อนตะปจวนจูเตียงจวนที่ลิเปิดลังตัวตาอันนี้แหละข้ามีนี่เราที่หันตนเลียนทำไม่หมดอีจันชุงกลุ่มก็ชุงอ่ะที่หันตีรับไงอย่างที่ที่ดังสวยตัวเองไงอาร์มีจวนที่เล็กกันติดรับเร่งไหมอ่ะติดไล่ปะเฮียนอาบิกินอินฟันทรีเพจจวนกันหาเฮอินดาวตัวอินริงเร่งกันนิตากันเทรนนิ่งปะฮาร์สตาดิพลอยไทยเร่งกันนิตาที่กันติดเตอเบอร์ก็ที่ไม่ยังตุนหายจวนข้ามีอิหร่านินข้ามีคุไลเวลาสเตรทออฟฮอร์มูสเดเวลาบวยน่าเสียมเดาเล็กเวลร็อกเก็ตเวลอิรักเวลาหันกาเฉาเวลคุณไลคันกี่มันนี่ฮีไซปรัสกันมาไว้กันในตามิดเดิลเอเชียกี่มันนี่ก็ standby battalion กันนิตาติงอาจวน24 hours notice to move มินอนไปตาตาการสอบนี่ผลิตชูงะกัลหัลไทยตัวรังเงินติงอาแต่พอจนกันเราอินเป็กหัลก็เอ็งกิมขโมกันบุงโรค่ะกัลไทยตัวขันบัสขันมินหักตัวตาติงอาแต่พอจนกันกัลโดนตัวกันติมันตัวตากันเอากี่มันหัวถกแต่เพก็จะอันเราอังเริงตัวมันขบแม่นู่นก็จนอินดาวตักนะอะไรก็ไงเราอันต่ำเสียแต่พอจนอันกันก็โดนมันติดขจรอันมันนี่ขามิรอนชิลตาอัน problem เต็มมิรอนชิลชินตาแต่พอกันก็โดนตักมันกันติมันตัวมันนี่พอขันมาจะตุนไหนเตะขันนี่ตานิคุม
December vel ani chu chumo chuan Afghanistan te po hi kal kan om to ta mi zo te po thian te po abikin kan thian pa pakhat phei hi chu ama chu soilo taila Afghanistan te po khan a backpack a te hian a backpack a khan radio hian silai te pon rong kap to ta shit a shemi lo ta chu ti khop te po chon ne ta mo na experience sang kan na yang sang in mun sang kal to kan ni wangin mo e kan experience in anglo chu chung huna chun nangma bi ga nangma ibula mizo an ngai lo ngai lo ke ma tak sumo ka regiment a hian mizo pak anom ve me lo ta regiment then khata chon mizo pahni pathum omkhom te anom ta ke mai chon ron la join fu ve lo ni mai ga shemo join lai khan kan noi a hi chon nia ka regiment hi begin English regiment ni ta regiment sang om ta English regiment te nom ta Scottish regiment te Irish regiment te Welsh regiment te kan om ve ta an lai tang to ang khan mo ani chu ti chon kan thriat cha ga chu in promotion course chung chang khan min thim zau ta la ka ti khan tuna yom da na chu I soita a I thole I ka July bor chu ang tin nge ti kha ka kal zel dan lai khan thriat kha cha ta mo ole nia promotion hi ama sain job role azir te ni ta promote dan promotion course kal dan te ama sa in infantry a hi chuan report hi kan nei vek ta army simsima chuan thlatin akum khata report kan nei ta thla lidan vela te report te kan nei ta ha kan ho tu ten ke mani performance ten reject ta ha poimo zel ta nakin zela khan kan performance azir te khan min recommend thei ta promotion te masa infantry a chuan course va kalangai zel ta course kan ti khan battle course kan ti big le zol ta infantry a chuan private hi kum ni tal minimum tranangai ta minimum a chuan atun lai a chuan a ol le zol to ta kan tran hun lai khan a har sata ke mania senior an tama wang khan kan kallok thailo ta kumnga lai private kan himan ta ge ma kha kumnga private nuwa khan kal turin min tita chuan ka kal ve ta ama saber chu lance corporal course ani ta chu FTCC tinita fire team commander kader ani ta chu section second in command ni turani chu private atanga chhauna ani chu ta chuan karsari lai Bracken Wells a hian Bracken hi kan mangna sa khop ma Wells hi Mizoram ang che hi ne tlang hlir ani ta tlang chuk chho hlir ni ta training nan mangna sa top ta infantry hian te po chu Wells chu Mizoram ang an ti thina en hi chona mo amoya amuna om chon a ha thlak chuk chho tam la tuk ta karsari ta chon kan kala karsari a khan ti sang min zir tir ta indo da administration ti dan engkim min zir tir ta min shem reng bok tan mani khan bang turin min du ani chon mani khan volunteera mani a chhuak kha mo voluntary discharge kha amani andu ber ne ta min shem reng ta thil eng mani lawa te min shem ta hauda doin khami ha kan tur chuak angai ta a harber ka ti bok ta a toy ber nang a harber chan chu in shem na atam chu nang mani ril ru fia na chi khatani ngin indu tak em ti kha indu tak lo chuan indu tak chuan engang pon shem chola in bang lawang in quit lawang an ti na khril ru ni ta indu tak lo chuan in ron ti ve mei ni chuan in bang halang ti ta khami kha an min proof tu na ni bok ta a that po thata min shem na sar eng bok ta ril ru na dau chang te pom ta mani thil ti sol ni me lawa in shem ta kha a bikin army lo chan ven nual to kum nga ve lo tran to nuwa phei chuan ke mani battalion a chuan kan lo in la thu ve to ta kan comfortable to ta khatin course han kala hanin shem le wa te a shom thin ta mi tam tak po an kal pe lo na chan ni tra hatin te kan mo chuan chumi course chu kan zo chuan kan report vel an enta course report te chuan ke mani battalion a kan how to te report ten enta chuan kan thato ko ni chuan min grade le vek ta ata khan min grade nu khan a promotion kha a pit an tita a om ve ngai ta space a job role kha om ve ngai ta kha min pele ta chuan lance corporal to section 2IC ni na ni ta infantry a chuan section 2IC chuan section khata khan mi pare anom ta section 2IC chuan administration lampang angai aboi poi ni chu silai mung zan ngen nei tuyan nei khatem ration an nei thaem chuan e pipali kha ama hnuya anum vele ta ata khan a comment vele ta mo chuan khamin nu tang khan kum ni dang ka tran le nuwa
section commander course pa ngai ti turin ka kalta section commander course ti hi harsa ha thak boka infantry a phei chuan nge tiang course harsa ber pol an ti ni ta a rei bok ta thali chung ti ngai ta chu sang rol sang min ti tir ta chu mi course ti tu ringot chuan selection pani ka tlang ngai ta ke mani battalion a selection kar ni chung kan ti phota min thlan chuan division chu regiment sang kan kal khom ta division in selection min ti sak le ta kar ni min ti sak le ta a chun fitness test zong noi re zong kan ti vek ta navigation zong chu min nuwa kan thlin chuan course a chun min thon chau ta ni chu chun course chu thlali ni ta section commander battle course ti ni ta brekana thau wel sa thau ni ta infantry battle school an ti ta IBS mo infantry zong kal khom ta special forces te SAS te anong kal ta chuan ramdang army te po anong kal thin tinga chuan anon thon thin ta mo tinga po chuan han chu a course hi indo lampang riwat ani lo ta akar masaber pani first 2 weeks a khan lesson pack dan kan zir ni chu zirtir tu ni dan min zirtir phot chuan lesson pack dan khami kan qualify anga powerpoint kan tit tlokami kan zirtir tluk ta chumin nuwa chuan British Army kan weapon system kan silai man zong hi kan zir le vekta ki manin midang zirtir thei turin kan zir vekta ke manin chuan kanin prepare char ta min zirtir bokta chuan khami kha ke mani course ti puite hau thau kha student angian no omta kan zirtir vele ngai ta kha min lo judge reng ta lo enfia tu nom reng ta kha antinan pistol atanga rifle machine gun rocket launcher mortar engkim kan ti ve kan khoi vek ta ni ta khan thlani chung kan khoi top ta chuan khami kan pass nu khan range silai ka na a organize dan a run dan a set up dan khami qualification ha kan ti le ta hatin te kha a first athani ma saber kha chu classroom le pona thil organize dan char ni chu mo computer nen kan ti char ni chu chumi kan zo nuwa athani top na kha chu tactics an ti ta tactics a chuan in do dan ngor kan zir ta manin section commander big ni turin in do dan ngor min zir tir ta an mani ho khan mo chu ta chuan infantry pa kai chau lo section special forces ten rong kal ta ti khan kan train ho vek ta tinga te khan mo in do dan ngor min zir tir le ta chuan thlani azo khan ram hnuai kan reka kan chua kan run let le a kan le da kan run let le a weekend kan chol ve thung ta tinga khan khali lai course kan zo khan course report min peta battalion a kan le ta kan course report an ena chuan battalion a kan report zong an en le veka min grade le veka kan ti that dana zirte kan report that dana zirte khan promote lo te kha om ve la ta a then chu ti thadau distinction a run pass te chu am promote ngal thoi ta a then chu ti thavak lo te chu kum khat nga te bom le ta ting kha om le thin ta ni chu promotion course chama atira training hreum tak paltlang nu promotion course kal le laya khan ni chena ka zo na bok ang chi kha ti han be dong a han ti zo hlei thei lo ting te chu nom ve tho te reng mai om zel tho ti an ma ni thua bang anoma chuan an that tok lo banga ban instructor ten an ban anom bok ta ila experience tok lo ila confidence tok lo ila confidence tok lo anti avoid khati sol bangin anti fail chong lo ta chance khan pen pele ta khatinga fail te khom ta chan chu navigation test te om ta navigation test sang om ta an clear sang ta navigation ni poimo ta ke mani na atan phei chun compass le map min pe top ta tunai om na tang hian so min thoi ro te top ta ting te thiam lo te hian om anom vele thin ta tingai lo te mo chu ting te chu ni ta chuan attack mi va attack dan va in do dan ka kan zira chu min no ke manin kan ti ve le ngai ta min assess sel ta confidence lo do te nam ta mo chun chu bakat in do ringot kan zir lo ta order spec dan de kan zir ta tinga te chuan min infantry ni chuan le kha thiam ngai lo ti na hi ril ru an lo nei hi adik lo hul bol ni te kha ta infantry lo tling ho hi lekha an zir sang lo mo fing do an nitlang pui fin angai muna decision siam thaya thil chiar le soipo thiam tak ni ngai ta chan chu orders kan peta engkim kan je chua ti vek te ngai ta mo chu wang chun infantry course chu mani in fact na le infantry kan ni wang ni lo promotion po a harbera a tough per boka physically mentally in
trade dang te chu an report a tha an promote a kar khat vel course an bakala ti khan an rank khan hold mai ta mo an lo na ni chu ani chu tu nei soi tang rongot po khan kil tin maya khan hoi her zau ni chu ngai hle di ti hi chiang ran ni ta ti khan ti chon ani le khatuna in soi zinga khan mizo khatuna tuna hian somni le pathumin umta mizo zinga hian British Army lo trang to chan engemaw wanga ban san to ve hrim ating te kha kan lo ve to rengem om ve to renga an ming chu soi lawila an mani nan du lo takin kan thian te pani hi tranga bang ve to pani an omani an ban chan chu medical discharge ve ani in ka ria natna nei te hian ke mani performance anghong raila tu khachuan discharge ang te khan an chok ve thaita medical discharge ang khan an chok ve ta kan thian te pani po kha an tang kumnga kumruk vel chun tang ve ang garing tiếng vel chu ni karing chu ai report chu ni mai thei ta mo chu min nu khan an bang ni chu ani le hetia hei kum kwa I tran chung hian in ngai tu wang anga hlo le facilities strang te tin nakina pension hun te point nei anga eng tiga ngein pension dona in service hun chung tur po chu eng ti nge ti te khatiang strang ngai tu khan mizo thalai te tan ron lu ve na tlagi ini cm ti le eng tik chung in service don han tiang chi lai kha minan rin zau ni a hlo le benefit sim chu keima chuan a tha ka ti khop mai a chan chu hi india ma tanga kal kan ni a military kan join khan military a chuan min enkol tha an manin engkim benefits ku omta bikin nu puilo nei to dan phe chon a thale zolta keima ni pon kan hlok puina sa accommodation min pe a hlo kan nei a achang pe chon na kan tholo pon hlo kan la reng ta ha chu enang vek ta nga military po khulama om nge theina te min pe theita an ni chuan an mani thu khan mo chuan ram sang mu zaw na te ani bokta ana hi satisfactory ka te na chan chu education ilo zir sang lo ilo nei sang lo ni pon army om lai khan credit an peta chia education course kha ati zel thei du phei chon manin online in degree te poti zel thei ta khati khan educational course po ala progress chho zel thei ni chu mani khan mani zir apoi mo ber chan mani zir ril ru nei le tumru angai ta ilo tling ania ilo join ani pon ril ru in nei lawa in nei to ka ilung oi ngal kha chuan ilo tling chun jom lawang tinga po chuan mani mishing ina zir apoi mo ta hlo tling renga kaisan reng tum mishing ni angaya mani tuna kan din munna a lo mai lowin ai sang tum zel turani ta tinga po chuan kan thian te po rei tak tanga promote lo te pon nom thau ta chuan rei lo te ron tanga ron promote jung te pon nom ta tinga te po chuan mishing ai nang lo ni chu tinga te chuan mi malazir te chuan ani le pension hunaka eng ti chung ei service don ti la ka contract hi ai nang lo thina ma se ke mani kan lu kha chuan 12 years contract kumsom pani min peta kumsom pani min pek khan kumsom pani tran ngai lo thung ta kumli hi minimum service kumli tran ngai ta kumli tran nu khan idu hun nai bang thai ta chuan ma se ila tangzel du ni chuan kumsom pani itlin dona khan ai kumsom pani tran tangtlin dona khan an enfia lenga ina te I progress zelem I kai sang chho zelem ina ila thok chun jom zel thengem tian ena theian ti chuan contract dang an offer le chenga chu kumsom ni pani thleng tang thei turin chu kumsom pani a khan half pension in a chho theya kumsom ni pani kha full pension in chho thei ni chu ti chuan contract chu an ti dan tlang pui ani le ti khan in pension kumsom pani ni mo kumsom ni pani poni ta sela ti khan pension nu khan ham than na le kha ting kha thil dang enge ai angem india ram sipai te na pension lo le I kan an ting chi kha thil dang lamom lutuk chu karing lo mo ma se india ma he chuan ka she thiam na chuan an a thakop mai benefit che khati ke ma chuan chan chu kan lo hret dan angin warrant sang real warrant thona warrant ani mo thil an ni pon an dong na sa kan tia ram sang nang lo ta khovel ajon Australian army khun lo thaber ta
American Army kun lo thabe lo ta ma se welfare le facilities an nei thathung ta thil free ke ni chu kan lo hi pa nga ya ma se kan an nuwa kan chuan nuwa thil ti tori chu apa ngai ni chu thal tuk le thalo lo tuk ani chung lo pension kha an lak full pension an chu chuan an rank chuan ang khan an lo ti sa ngan poisa lak dan tur kha pension kha o chuan atlang puin an retire nuin na dang thok hi chuan an ni le tlang poisa phawi chu bikin mo mai mai hun thiam lo ve ta an thok na dang a ten thok le chun jom ta rank kha ikai chho zel chuan kum som ni pani po tang ma la commission in alu vele theibok ta chu wang chuan commission officer ka ti do khan commonwealth officer ang kan lu thei lo ta chu mi tang rang pon no shelo mai thei ta officer anga lu thei ani lo ta ke mani tan khulama mi ni lo chuan officer anga lu thei dan om chu tlak ho hi an tran nuwa hian private an ni nuwa hian khor sang sang an ti chun nom zel chuan officer anga in le theina om ve le chau ni chu te nga chuan mo ani le commonwealth drum atang chuan enge thlen san thei ber i private atanga chau char khani mai private atang in lance corporal ne sergeant aninga chuminua color sergeant chuminua warrant officer class 2 warrant officer class 1 warrant officer class 1 ni RSM kan ti tai tlang puita regimental sergeant major te regiment a thu berang chi COT lawa chuan chuminua hian an commission vele thinta captain anga an lu direct le thinta ti chuan captain atang pon private atanga colonel chaude ponom an khai sang ti teng chumo ani chu ti chuan I service chung khan kum kwa zati om chung khan helaya tanga kan lo hriat tur khulaya kan mi ro pui tak tak eng line a pon I sela a tiang chi ho nai tak tak han mu le han enge ni enge mo thil han ti pui ni kho vela han om khom pui emo khati chi vela kha angai nom vere rengin ka ringa chulai chu nia sui vere rang te nia kan omrei to UK shim ma hen kum som bakhat chong om to ta mi lar te hi chu kan mu ve reng reng achang chuan ngai an hi lo ol ke mani mi mal ta kan ngai san te ni lem lo chuan ngai an hi ola Olympic lai khan London Olympic 2012 khan army hi duty turin min ti ta kan duty reng bok ta khalai khan milar ka mu nem ber chu ning ka ria kan duty lai khan milar nong kal tam bok ta tu tenge ti kan ming kan soi ver la ber chu David Beckham ning ka ria mo David Beckham khan nunga tanga ron lu khan kem kong khar ka lo hon saka khema private kan lai te hun lai khan thalak pui kha an phal lo mo kan hotu ta chuan Prince William la Prince Charles ju kan nungun to ta chan chu military in den hian an in zom tan mani hi royal family shim chu kan monol to ta football players ti chu ka mu venul to ta life pon life lo ai dal khat do le ka tang te po hen mo ka soi seng kher lawa sen phei chu ani chu kalai ka chu nakina a top nan ka zot don che football premier league lam le ka ti chu na ni le tu na hian ka thil poi mo tak ka zo tur che ka zo ma in UK zo fa te ti lai hi han zo lok che kan cha ami khan army zu trang tur te lo pui emo tin nge ni khulai khuan inin ti khom dan lai bor shim hamin han shil ve shim ta la ole ni UK so fa te hi din na hi rei ve le to ta kan chuklak ma tang kha khema chuklak ma tang po han lo din to ta mi zo hi kan tam ang reng to ta UK shim ma khuan chung kwa om te zir lai ron om te a then phei chu ron in tlo po mi lo te pon om thau ti te po kan theta then chu sap nu bi pasal nei te an ni bok ta in khom te po hi ka thlaka ta en voi khati chu covid ma ni chu in khom nei ngei ta London vela khwan chuan UK zo fa te kut te kan manga sports day te po kan mang thin ta anom ve thin khopa ta za vela om chu tin in chir mai thriat thei china ke ma chun kalau zot lawa han soi mai chi ni lawing ka ria ran pa khan mo kan ho tu te ho khan an sa jok ngam mo khut lama chuan abikin ke ma UK takin e ka chol lai te na chuan ko om hai lo wang hen no anin khom tu te ka han kal vele zo thin jok ta an tam khop mai ve to na ma se America te yang em chu kan ni chong lo ta an tam dan ko mo ani chu ting vel chun ne ti chon ani le khang ho khan antinan chu hei kan tu na ka kom na nge che po hi thingtlang atang te pon lo enanga thingtlang no pang fel deu te khan khang kong te ron zo ve chak te khan ve le mai thei ta khopui mai pi lama chung te chuan an ngai tu na khan zu hlat ta sia
mizo ho te khan an pui ve chewem in zukal tir te hian le khan zuzir tir do lamo nang po izirna izo mai ni luta khatiang chi te khan engtimian lo tangkai dan ti lai mizo hi chu kanin pui tuma in pui she kanom lo kanin pui tlang pui kaini po kan chukla i paar sa kan timeta kan mari mi sonita paar sa in hi kan luata mizo ho khan i zirlai sang kan nita ta chuan kan lu khom thin ta ani ta te po chon i aret ai klomin min lu tir thin ta ti ringot te po chu kan zirlai kan ni line chuan accommodation shim chu mizo khun tam ve to ta antinan Birmingham ka in son chho te pon army ka join ma che ken son chho ta te po chon pazai te omna bula hian ka han omta an mani pon min puino se mem ta ti chuan in pui tu ma an thelo mizo mo an ran pa in antinan tuna hian UK chung te le merchet nei me lo tan ron kal du si te ron zin du te po diang ron zin du ringot te po lo omta se tu man in pui an thelo wang ron kon te kanga enon soi fianga enon zo chuan lo thleng lo ti ve kan yang a hun lai an lo rem lo ten ni lem lo chuan chu ti khop chuan ke ma ka chung te nge ka zan te nge te po he ka thian te khuta UK ko om lo lai ni chuan an in te ka man tira address te hati khan an ti zong chuan anin phal ni chu hong zau ngai nom hle mai chu chung hovel ram ro pui taka ti khan mi tlem ten zu oma in mangai tlan na le in du sat tlan na thil tha zok ring chuak thei tura chung chan chin han riat te po chu ngai nom takani ti chuan riat kan chak tan chu British Army mizo voina kanan kom chan che po hi helai hian thuk takin British Army mizo Paul I.O. deu ini na la ya enge ni hei nangma ni British Army ti mai pi lama hian mun danga te po hian Singapore kal tur China khoi thil sang hian bum na hi om thin ta ni chu paisa kan paisa at chil nei na thil diklo ti chunga thil kan ti thin na hi om ta chu tiang te chu ka ngai tu ta nang nia po hian chung thil te chu thil lo om ve to ni em han tiang chi te kha tiang thila kha enge ni nain pol hian vein nei ti lai kha man ni khan youth commissioner te pol le khain va thelu ting ka ria ang lai kamin an thil zau the ni mizo hi sket ang khan mi som ni pathum lai army a big chon tang kan nom to ta pakhat air force a tang om bok ta kanin din chawa official lo kan din chau na chan hi mizo tam tak ron tang du an om ti kan seta chu tinga chuan in bum na a om te kan hlauta poisa lo in lak saka heting illegal ani boxia a chan chu British sarkar hina phal lo shim ta case sang pa mun nga om to ta application hong tura application submit tura poisa in deal te engma phalani lo ta illegal dita khating vel kan riat khan na kin zela mizo lo tang du lo chuk du te a effect ang te kan hlauta visa te boina an nei nga khulama an lo ti ping ve kang ti te kan hlau awangin a polangin kan dinga Mizo Youth Commission po kan va bia khanita ama sabera chuan British Army china kan soi tong han online a thil ti ve kanita an website a engkima oma zona in nei chuan hriat lo in nei chuan midang paisa pe a hatinga ti mai lo in ke mani group ate amo ani lo pol mi mala te minun zo thei reng ani kan chang reng to na te po hian kan Facebook page a hian ni ti ni mi pathum pali vel minun bereng minun zot reng kan chang reng ani ke mani po khan mo tinga chuan a group atram khan engkim minun contact theya zona zong kan the thei china ka soyam khan ka thian pa hi recruitment officer a thoka engkim ma mu thei ama computer tangin mania mizo lo deal do nual visa mulo te po kha anin het karing ha te po kha aron lu khan alo mu thei vek ama khoi ani lo nanga alo mu thei vek ani ti te po kha a hreta chuwa chun film khurangai mania mi mala thil ti kha a traber agency ti vel kha a theilo om theilo agency hi illegal lo shim ta agency recruiting san chu India government le UK government in rem siam na an nei lo ta phalna om lo ta ma se mizo kha chu India kha chu tran thim a tran thei thau ta example petaila Nepal khu ma lai tang to in Nepal sarkar le UK sarkar hen in rem siam na an nei ta UK British Army hian Nepal a khwan recruiting office le training center an nei top ta
thu ta tang khon Gorkha brigade sim sim an recruit in an lata ta tang khon selection an tia you can thon chau chau thin ni kha chu an in rem siam na nia kini chu kan ni ve lo ta in rem siam na official ta om lo ta commonwealth kan in angin kan join thai ta tu ta chuan illegally a poisa lo in lak ti vel ta kha a tha kan ti lo em awangin a then phe chu nei zong zong a local tum te anom ta kha tinga khan a tha kan ti lo hle ani ti kan en ti nan khan pol kan dinin ke manin ma kan la ta ni chu der meina a thave ti chuan I commission te po chu thalai ho anga ni khatianga thil diklo in barlu pal theina tan kan tron thopo in va so ma in va thlen ta tin an ama sang ke mani hi recruiter ron promote tu kan ni lo ta tu po chu kan tum lo ta ti thai kan ni lo bok ta ma se na kin zela mi zo ro kala aboi lo nan ni chu tho hawat le ma I officially po ni lo ma se agreement kan nei sim sim kha kan du na ni ta ke ma ni chu mo ani chu poi mo le me ka tu nai soi pei ka chu mo le ti chuan British Army mi zo wa chuan tu tenge om ti lai kha mi zo mi pui te pon an hriat cha ka rin om ta tu tengen nia tu te fa tengen ni ti te po kha han soi zau ta la min han thil vai rang te ole British Army a hian nai don boka kan lo chir chok nga point ti lo takin mi somni pathum kan tang ka ti kha ne ta me che pakhat nen chuan Royal Air Force a pakhat an ming kan soingan pa ta ming nen veng nen infantry big ka tenga kan thir thanga mo infantry a hian lorem tluanga pa ming Reverend Lom Sanga khatla lal mangaya warte pa ming lal thomoya warte ramhlun south vanal roi sanga van chong pa ming lal kai liana chan mari lalin tlonga changte pa ming si lal lung nema mission veng thlang chun ke ma hi Isaac van ru sanga PC lun moya le college veng ani ta rem sanga khol sing pa ming Reverend KC vanal dua electric veng zema bo kan om pei to mo bon om phe to electric an om lai lal ram enga changte si lal zar liana chan mari west chuan Moses vanlal mun puya paming ramnun sang ale ramnun south John lal ram dina paming lal kai liana ramnun south ani ta ha infantry ho chu kan ni ta chuan Royal Engineers a hian pakhat tang a om ta ani chu Benjamin biak nun zira pachuau paming lal rin zwala pachuau ramnun south ani ta ama chen om ta Royal Engineers a hian chuan Royal Logistic Corps PC lal rem ruata paming PC thangvela chanmari west anita Gerson zamlawan Republic veng anita David lalrem siama paming Reverend G chunthuama bongkon anita chuan kan mei chene chun hi ming than pari hlon do anita paming sangloma hlon do chaltlang le li veng chuan kalo soingha langa ama hi apasal hi amos ania Republic veng ani boka ma hi mizo jinga Royal Air Force mani khana luta lut ma sa chu apasal chu chuan malsom zela chu logistic court thawla ne paming H lal en moya chaltlang le li veng anta zorin dika paming lal mangaya le ramhlun south nia chuan lal ram zai lo ma hi paming kan ju alo aboi do niang ju zot man lo ta chuan Royal Electrical Mechanical Engineer kan ti ta rimi hi soifia lokila anna chu motor siam te mechanical lampang khoite electrical ti lampang zong silai siam that tivel te khan ta ta hian lal ro lu chara pachuau pa ming John Zoliana Bethlehem veng om boka chuan Royal Armored Corps kan ti hi kan soifia lega tank te armored vehicle lampang sim ho ni ta tank lampang khoi ni ta Joseph lalrin hlua anita pa ming lalrin zona ramhlun south chuan atobera AGC kan ti ta ni hi SPS staff and personal support clerk kan ti ho ni ta clerk how to chuan sabera lalbik tlonga paming sidin thanga saron veng ta delte editor mo dina chuan panina lal nun thara zate chuan tiltin vung zate ani haf long lampang ani ta chuan Ruben pachuau hi paming Jimmy pachuau Bethlehem veng ani bokta chuan atobera zorem moiralte ramthan moya lai pui tlang anita paming anika pa pui MLA mo moi kha anita khang ho khan anita khan pa te po mi hriat lar tak tak le gan ram shroi tu te ting gan journalist te pastor te pon ne kha mi hriat lar tak tak te pon oma khang te kha min an lo hriat ta na travel reng gan ti chu na top na na zona
sipai lo lam deuh kum kwa zet khulai om tan na chu mizo hi football lom tak mai kan ne Reverend Dr. Isang khuma ka kom khan lo holaya ka kom khan football lam po ka lo zot to bo nang po khu chani nom to ta footballer kan ngai san tak Premier League player lar tak khau te in khel te in ve thin em han ti te in nai tak ani china kan soeng khan han mu te po kha lu ve riu maya khalai bor kha tom na mim silver re la te chong kan du tok don ni yeah mizo chu football kan ngai sang thrim ma ke pok Mizoram ka omlai kan do pan lai phe chuan achil do top hi ka ta football he ka chuk thang no yin tle min adai do in ka ria ngai sang lo ti lo in TV ken na sa muna va en hi ka tila tuk lo ka en thau ta ama sa in Germany ka omlai khan Dortmund ni kan hai ta Dortmund mi som ni ka le ka ta Dortmund ni kan en venual thin ta kan chen pa jersey na po hi va en nul thin ta chuan UK hi chuan cái mà này hi trang chuan military army hi ticket te kan nei ve thei ta Premier League ticket te hi kan dong ve le thei ta apply chuan teng te po chuan kan en ve nol to ta mani mimal paisa te pon en ve nol to ta cái mà big in Manchester City tran kan ya Manchester City ju voi khat kan ena la do le ka wang hian han en zen thei lo bok kan en thei lo ta club dang sang hi chu ticket at lo mi chuan kan en tlang pui ba di tran lo te po en ve rim hi no ma Arsenal khelin to Arsenal khel chu kala en lawa taka poi omo stadium chuan kan thok to student kan ni line line mo student kan line catering lam pa ani le Arsenal player ho chu mu tai nei to Arsenal player khating hun lai khan an lar vak lo lamo khating hun lai amo ka chemu ve nul to mu chu teng ming soi re Sol Campbell hi chu chiang do hian kan mu to mo Sol Campbell te Martin Keown khating Atlantic do le kan ni chu kamo chumo khating hun la khan la khel thawin ka hria mo Martin Keown ti te Ray Parlour ka mu to boka te hun la Arsenal defender ho chuan Lauren ti kha an right back thin kha aga mu to boka midang chun lar vak lawing ka hrian mani ka mu khamo player no pang do le kan Beckham te poi mu to Beckham kha chu khel to lawing ka hria ka mu lai kha chuan mo ani le midang ho thrim khan soi le football player amo Manchester City player ho ka mun wol to bok ta David Silva te Fernandinho te velte ma se nai te ni lawin al tang ni ta mo nia amuna yang kan kal tam lawa kal tam chuan mu olanga kal tam lo na chuan mu Manchester City chu an khela pot chu I amuna chuan amu nom dan tu rakha nia amuna yang mu na ma se en ma sak pera Premier League en ma sak pera ka zon roi chu TV ka zon roi replay en tur khan amuna kan ena thil lo mu lo pal khan tun lai VAR ti vel lo om si lo kan en lai khan mo te vel te khan ne ani chu football ngai na tak hi kan tam mai mi zo thala khang kha ung lai kum rei takom to chu han soi kai kha trying ka ria ti khan enga mo han soi tur poi mo dang lo mem top na na a top nan on ya thu cha soi main na ha kan soi fe duan sina ka soi no khan army a hian job ro sang om ti kha ka soi fe du ta infantry kan oma infantry han in do kha kan na ni mai ta po chun role sang om le ta infantry a po chuan mizo pon role sang an thok ta infantry ro po khan signals lam panga kalte anom ta communication chuan motor tank commander lam panga kalte anom vele ta transport lam panga thokte anom vele ta chuan Royal Engineers kan ti khan chinahan kan thian pa ben a thona te po khan an na chu thil sak han edo ber mai ta thil sak te thil siam te ha an tin sa ta chuan logistic core hi alien ta driver te logistic supply te cook te anom da te khan kan om ta mi zo pok an dar ta chuan physical trainer instructor kan nei bok ta tlangwal jerson po hi PTI ni ta ange PT te ala thin ta chuan electrical mechanical engineer kha kan soi to ta kha ting te khanom ta chuan AGC staff howi clerk kan ti meng ta hen ni ta an ni ho chuan office lama thilan tin sa ta administration an khoi ta kan leave kan hlo zong kha ting te khan khoi ve le ta nai nang lo ni chu wang chuan indo tur ngor kan ni vek lo ni ti te po kha soi trying ka she min kan shet zau thein ni chu le kha tu na kan kom ta kha atira kan soi to angin langwal aizok van rosanga ania apa hi
pupi silal nun moya boxing lama kan suai tu poimo tak kha ania mani lok khan min kalsana ti chuan tun truma kan han kom chana hi ama mi mal hrim lam ni chi alowin British Army Mizo mi som ni pathum te khan Paul in dina chu British Army Mizo ti ania chu chuan thil poimo tak soi du an nei a chu mi ang chuan Mizo thalai lo kal le zel tur le British Army ni ve du tam tak la zel tur te tan akal kong enge a channel dik akal kong dik enge ti lai kha puan pa te kan du a chumi tur chuan Mizoram Youth Commission nunga kan tar hian ma an ron la a ti chuan heti hian kan hanin kom ta ani ti lai kha kan han soi du a tuna athil soya trang khan kha training how tak dan te tumru ngai zia te zong a kha kan hret tharin rin oma chumi tur chuan Zulu tur chuan akal kong dik mi dangte sumle pai choya khatinga va in rola khatia va ti chi ni lo dan te kha thanem nga takin ani pon Paul ai o in run puang pa ani ti tek wa kha kan han soi non duwa tuna athil soi tang khan British Army lut tura thiam na chi sang ngai te le kum zat te zirna kong te poni chu teng zel chon thil zong a kha mi puin kan hriat kan du wangin heng huni kan an mang ani khati zong kha Isaac Van Rosanga British Army kan kom theina ani kan lobe I've been on a long road with the devil right beside me, rising with the morning sun.